21st clinic say eba sciatica no every usisimu konoa woto ase hono ntina fa usrem ekosi wo nanse hono ebo betimi atutu ama wo ankasa woje ho ba bia enye enti 21st clinic wo mo na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mo de bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besa ya no masa de machine aka ho ya de bibiduro ka ho ne asa de wato machine so ya san ya o massage bi ya wi herbal treatment ya de awono ama sciatica 21st clinic na ye expert a wo to ase Ghana ha ba bia wo mo ho wo oboase wo be ho 21st clinic wo oboase council quarters wo oboase court junction hwa ena kuma senso ahia wo duru session so wo mo na nie dwaboso wo mo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert Onyina ache healing point suni 21st can dey say adwumade we edebrel baby a wo bia no healing point time no aso enti obeben wo kasa fidie na afei watwen aben na enne no nsema yede ba no edos bebre enche bia me PR ba be kamensa na afei adwumade no ahyehye sosronko ekwan so adwumade we nam radio stations ahodo ebebro aduonu so over 20 radio stations na fasa healing point way free sompa 93.1 FM and nam power 97.9 ewa Accra Connect FM ewo Takrade Winners FM was Sefide so afi Radio Rainbow ewo Dwabo so Sompa FM ewo Sunyane ana afi yewo Kechire FM ewo Brekum yesanso ewo Asta FM ewo Sunya Techiman Asta FM Techiman sanso na Ajenkwa FM so ewo Techiman na JFM efa healing point way life ewo adwura amankranza for ene omom adwura nyina enya bi sanso na obago so a Success FM efa dwumadi ama no etimi akọ baby ama omom wogo so hafone ne patam nyina so etimi enya bi afa okwo FM ewo eye nkokọ ono so efa dwumadi life ama obi etimi enya bi etie anafe ukọ Eastern region so a eye Eastern FM eno so omofa dwumadi ama kufuruafo ene omo ho nyina etimi enya bi etie ene de ebe ne se ansa na mre be fikra no kina eye ye maame mu nyina no eda kese ye maame mu nyina da kese ya ye ma awofo nyina no happy Mother's Day in advance na said ye omwasi abre ho atete ye abedu ne ye dui no enkwala nyina de betimi aka e de akira awofo nyina ne se Nyankopon nhira mo no mama hoden na omamu yekudu honhom sene be ya mo betimi akurakura yesa ye ho de ye ho hene especially mema na ye wo mu no Sompana 3.1 ye ho hene ntino mo be fa yesa akurakura se de mo akurakura be sisa bre na no mo nkoso na mo nya ne sa emfa maye ene healing point no ade e ba be hwe ne eye sonko broni be ka se misconceptions enyoma bi wo ho no ma ebi kura betima ka se fallacy kura yaka amana toho amana ba be ye ho nso ade no so entesa eno nenne ye ba be bobo huni a chirechirem bi enu anya ho ntiase e wa pomden ekwan so ye wonsem bebre ho no ma yaka to ye trim from yankwala brem ebesisa bre yesuse bi etesa enso ade no so entesa enti wo de e fa pomden kwan so no eno nenne ye ba be chirechirem ye na wate ho ase fi se wo 21st connect na ye ka se wa anti ni peduase a wonte ayaresase eno saa jina ye kasa no ene ma 21st connect ede saa nkyerechire soronku e ba ya I think say for the past best 5 years in there ensem bi ho no mananke yetete ne wonte ne saa bio na enam 21st connect ye nkyerechire adaroma
ɛna ama saa nsɛm no nyinaa na amanfoɔ ayɛ den agya aka na wo nso wagya ne tie ebi ne sɛ yɛka se abaman ɛwɔ yɛsisi mu so 21st Clarion nko ana ɛtumi baa board in 2016 yɛhyɛ ase firi nkranza ne yɛka se dabi saa nsɛm no ɛnte saa amaman bi ani yɛsisi mu ɛnti ɛna wotie kasafidie yɛ anya abotrɛ nsɛm no yɛbɛka na ɛbɛyɛ wotiri mu ɛne wadwe mu bebree because the onim tetetete no ade ti na ɛnɛ 21st Clarion yɛbɛka ne sɛ nte saa bɛ wonya ntoboaseɛ na yɛkyerɛkyerɛ mu yie wote wo nipadua no ase a afei wobɛte ayaresa ase nti deɛ ɛka no wobɛte aseɛ saa ɛno pa ho nso a yɛba bɛhwɛ biribi te sɛ fibroid ayɛ a wotaate anaasɛ wate da ebi asese na ne ka no akɔ fam because yɛdi nka yɛ nkyerɛkyerɛ na akɔ animu ama nkɔfo bebree no aba abɛhu sɛ dabi ɛnte saa sɛ ɛyɛ sɛ ɔbaa wobu nsa na sɛ mogya na ntumi amba a ɛno na ɛboaboa no ama no abɛyɛ fibroid ɛno nso so sɛbi o ɛnyɛ saa na ɛteɛ na sɛ wote wo nipadua no ase yi a saa nsɛm no yɛkyerɛ mu a ɔbaa bɛte aseɛ yɛwɔ bi te sɛ yɛka no sɛ pɛ ɛwɔ cholesterol pɛ avocado pɛ yi a yɛdidi galani adua anaasɛ yɛdidi mpaano anaasɛ pɛ a yɛdidi ampɛsie yɛi ayɛ a kofo bebree wɔ tirimukɔ bi sɛ anaasɛ yɛaka ama no ato amanfo tirim sɛ ɛma cholesterol ɛno nti no obi wɔ hɔnom a ɔwɔ cholesterol koraa deɛ ɔne ɔnkɔ pɛ ho koraa ɛnso ɛnnɛ no ɛba bɛda no deɛ ama wahu sɛ wowɔ cholesterol koraa no koraa na ɛsɛ wodi pɛ avocado pɛ sɛna ɛbɛyɛ ɛbɛboa ma wanya wo cholesterol papa no a ɛwɔ sɛ wonya ɛwɔ nipadua no mu nti saa nsɛm wɔ nyinaa ne nsɛm bebree na mepɛ sɛ yɛnya time paa na already no 10 minutes past 9 nti no ɛberɛ no kɔ bebree na ɛyɛ akɔyɛ me nkwan deɛ na yɛsɛ bɛbɔ ne tɛwtɛwtɛw na yɛtumi asɔre so ntɛntɛm yɛne yɛtiefoɔ nso di nkita ho ɛwɔ healing point so akyɛ paa yie ɛno nti baabi a wo biara no yɛwɔ live ɛwɔ Sompa TV ebia Sompa TV no ɛwɔ multi TV decoder no so anaa wo decoder no wo scan a wobɛhu Sompa TV wobɛhwɛ yɛ live anaasɛ sɛ bia woahu Sompa TV adam so wonya scan wo decoder no recently a na so who Silver TV the same as Sompa TV o click so abeba Facebook no Sompa 93.1 FM Facebook Sompa 93.1 FM ana afei so no Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana saa so na YouTube no Sompa TV YouTube no Sompa TV saa channel nyina no obetimi afa so no wahwe wopɛ wo streaming live na utie audio nko abra visuals enka ho a ɛno nso so no sompaonline.com sompaonline.com ana afei obetimi download Sompa FM yen app no na no so watimi stream yen radio stations ahodo ni nyina na programs ahodo bia healing point titiri no watimi etie ɛwɔ hɔ ɛno nti no sɛ bɛka bɛyɛ sɛ 20 or 15 minutes to 10 a yɛbɛbie phone lines no na watimi aba homa so ba ne sa atro number we to ho na wote se yesi ebie pe na washa se yourself friend no 15 minutes to time and as 15 minutes to 10 ana obe friend number no 0551 931 931 bajo tro to 0551 931 931 0551 931 931 and our face 0548 931 931 0548 931 931 enti yesha ase ententem no na yedi kan ahye eye abaman ho asem eka senso say we 21st kan dey saa kyerɛkyerɛ we den ede bro ye kasa amaman a amaman yese eni usisimu obi ka kyerɛ say amaman o sisimu a masa enipa no wadi wa bro wadada okese pa ya asem rantie hene kyerɛ asem aba wayo bukata amama ni usisim de biara da na hwɛ u TV no so on say e kase se wanti ni peduase a onte ayaresa ase se ade bia nipa ebe free sebi mu amudidi mu fanche ebe free woto kwan anu apie no ɛyɛ ade a ɛfa wanum ɛkɔ u ni pedua mu esan se ɛkwan a start free wano no ɛne ne bewie sebi woto kwan na no ɛno nti se bibi wo hɔ no ebe pie free woto kwan na no ɛdia
yade a ɛwɔ uyefunu anase ɛwɔ minimu anase ɛwɔ nsurumu ɛna etimi fa hɔ no epie ba abɔnten me ka mana ko wie sɛ impo no sa amaman ɛwɔ yesisi mu mpo a tie ne yo sa amaman ɛwɔ yesisi ne mu a which is dompe ne mu mpo a ɛkwan bia eni anase kwan bia connecte sisie no ɛne yeto kwan anase sisie no ɛne yenso anase broni beka digestive system which is ade na aduane fam adane ama ne be agyanan no ɛkwan bia ni hɔ no connecte ɛno ti sanka bibi kura mpo sisie no ya amaman kura na betimi afa apie a entimi enya kwan bia na beto yeto kwan no mpo na apie na sisie na ankasa mu no ankasa na ye dompe no ade ewo mu no dompe bia mu na ye bone marrow na saa de ketekete kura mpo pia ho be kyerɛw woni padua na eno abi na de ye moja eno ana mo ahode eno ana kutia yarewa hodo ne ade nti yakura ye hia na bebre na kopum se wo pese wonyi bipie nti ente saa sa maman ewo yesisi mu na yesisi mu ankasa dompe ni mu de ade ewo mu na ye soronko a enya maman se so mpo eno da nchen a obebusa se na sa maman na ni yesisi mu a efan na ewo se wo hwe picture ya ye de ato Sompa TV ana ase Facebook na ye Sompa 93.1 FM na ana YouTube Sompa TV na ubehu se ye yefunu no na ye ba be video bi a kyerɛw wo nipa no ni minim ho no wo broni nyansa kwan so no ye wade bu ha ana ase machine bi a camera wa no ya normally no se obi o sane ade a wo ba hospital nimdia kwan so no yetimi de fa minim a epia fa ba bia home fa na aduane wotwa aduane mene efa no ewura mu atra wahrawa no efa obrebo no ekọ uyefuru no ho eno nti video na eba no obohu se ye de saa ade no ye pese ye kyerɛ no yehu ba bi pɔte amaman ne wo na amaman na ewo nipadua mu no eye se eye ade a emfaso wo so edi mani padua no a Nyankopɔn bɔ no for a purpose eno nti na nche bia video ne ba no obohu se ye de saa camera no endoscopy e de saa camera no e de afa minim na epia de akọ yefunu mu because yefunu mu na amaman ne den ete enipa ye yefunu mu e na amaman ye den ete nti wo hwe video yi live a e wo TV so abon se camera no on se ade kro ade ba akọ amamfa ntwom ansa mre afidie nti e ka se didi a na se ye me a ense se e kakra de didi ense se e kakra na didi because so hwe ya camera no ye di wura mu fufuro no yefunu no ano ne kata o de ade no fa minimum na doctors in the fa ho na se ekodu yefunu ma na kata nti emu bebie wa bra wudidi nti unya didi na wo me wi a na yefunu na den akatum se de be a yefunu betimi aye aduane ho adwuma nti yakoba se kakra na se wo sa ekodi aduane a tembia no na ebie so be wo se eye aduane koguma etimi kata na unipadua no hya se eye aduane na begu yefunu botɔ no ho adwuma eno nti no going forward no wo se camera na ekɔ hwɛ se ne edipa yefunu mu sitie we nye 3D image we live enipa da sani a wote ase a wonwu ye ne yefunu mu live image na wo hwe wo Sompa TV ana se uko YouTube a Sompa TV se umoti TV decoder no so a uko Sompa TV abehu utie o live or Power FM channel so se jumedie we se na 21st na de bro na nne no ye hwe amaman a yakama ya to yetrim se free yesisi mu ana ye ka jo sa amaman eni yesisi mu na mo amaman ewo yefunu mu hwe enipa wohu ekwo yefunu mu amaman ni bi na ewo hodom life no eni fitamfita na ewo ho no de yete ne se Nyankopɔn de sa amaman we ase yefunu mu because se wudi aduane na dompe wo ma na omene nkase a se bi unko agya na ma kase no akohu wo se omene mokwa ba ana se omene aburo ana se bi beans bi na wudi na wamene ade bi a ede bi ekogu yefunu no ye wade bi ho no my friend say hydrochloric acid what acid a se ade bi ano wo hye eno nti no saa nyoma no saa nsuo na yefunu na nkasa epu ede ba no ano ye den ano ye nam ya sa maman ani kan ansa wo yefunu ngoma no mu a ebe wotri wo yefunu ma mo anya osa ebe wotri wo yefunu ma mo anya osa nti Nyankopɔn de flames no ase yefunu no mu so ba bia maman te ankasa na yefunu mu eni nipa ye friends ye dompem ba bia eti yefunu mu enti sa mama ye se yefunu na eboa ma se minya mene ntosu ana me mene duane ekotomu pe na yefunu ankasa no epu automatic no automatic eti say waspark car bo na light source wo ho sa na tie enye wona obeso light na nsa eno nti aduane nya akoto yefunu mu pe
na ye funu nipadua na ksa po saa ade na ano ye nam no na etime boa ma aduane a eden no eye yam enti amaman ni si ye funu nyina because baby amaman no so bete no ubenya osa enti se wo no maduro yes if amaman fru we friends we sisi mu na eba no kure sebi wo kwa agya nan so a ana akọ private abonsa amaman wo na amaman na eba na mfiri sisi mu ebo mo free eye uye funu mu na se wuyi sa amaman ni nyina ubenya bibi friend say gastrointestinal disorder ubenya ade bi friend say ulcer nseso ubenya ade bi friend say ye funu mu ekuro ya ye funu be ye wo ya all the time because amaman ye wo ho anka eboa wo na emma hydrochloric acid enya contact to the inner line of the stomach no wo wa wash ni nyina tu agu. Of course amaman dos when nipadua ma itime boa ma eba ominimu eno ntino ewo hodman na wo kwan ominimu no ade because itime fo aba so said na video na hyase na tie robo na amaman no efri nipa no ni throat no mu ekwa kwesi ne friends ne stomach no ano eno nti say ye ma bros bebre a itime ba ominimu na afei ama sebi ominimu wo kwan ne ade eno so nkyere say wo say uyi amaman ne den efri unipeduam with the notion say sa mama no free sisi mu a na be ma obeye adwuma ade no so ntesa but coincident no say amama ni free we yefuru no mu a eboa ma we yefuru no absorption o se nipedua no akwa no obabia na aduane kodu a baabi a nuane nure wom na atwe wura baabi a nsono no wo de atwe wonsono akese no wo de atwe we yefuru no wo de atwe eno nti no se amaman no bus bebre na wo yefunu no mu a eno nso so timi esi process ni bi ho ekwan to some extent but average no obi amaman e woni padie no mu eye okay enti men fa nche wutirim se bema se ne be ya wo be ye adwuma ama wo yira ama ma piafo nti no uyi amaman ni nyina na acha obonsa bosumi bia ana obi ho no ma de bi on de ono amaman aduru ekoba ne sa wan hwe a obenya serious ulcer bia obadwe ho abekọ hospital ye be test bia bi na yese ulcer show positive aboa na ode H pylori na de ulcer ba na show positive enso na oyefunu ya how agisi ye de sa camera we kofa o minim ni yakohu se oyefunu inside no eye ba bia ye kan me kan yefunu a me kan nyina ba bia aduan di nkan ekugu ansa na ahyase yam no bo se inner line ne ahu o mensa nifa so video isi bo se na ho nyina ye den etititi a ma wonya ulcer so efri na ekoi obi anya ka se wo kasa mama ewo usisimu wo yesa na wudie wo indirectly wo kum nipa because be ma bia pese no ho ye den wompem be ma bia titru mema ye ni brade kakra no ye pese ye ene omo ware ye no Rocky so Rocky di ware ntino me bo wachi ntino ekobasa na nipa na yere ho numaduro no na o twere amama ni nyina inner line of the stomach na ye prone to stomach disorders any ahodo bebre so ene waba bete so minua no mo a mo ya doctor fo a ebia na unime na waba behu ebe ye num guase pass after ene ye bete so bi kan of course me since 2016-17 na ye this education chatem kwa na yenye popular wo akra na adata kwa na we na ye more of BA if you want to asem no ebre ase so ene ye nya bigger platform na ye de ho evidence pure education ama layman person kura be hu say no amama na hakra net na nya ha net no ye expect so bi abeka sa ase no biu because se nanke yenti ni peduase na ne yenti ayare sa ase be ne ya ba beti ni peduase kakrai amama ba bi hu ba bi a bibia eden efri now ye be call the next misconception as a fallacy e wa pomden ho anase nim tisiu ne Ghana mpatem ham sei yeah no say aya ye kase se oba wo ho na obu nsa onso oba unya free sisi kura de 9 years kan na nka 11-12 years is it 9 years nyina minimum obi a watimi enya watimi anyama the age of 10 that means 9 years kwa no abu ni nsa dadada enua ne die mu ne ade nyina no kwa akoye sesan ya sesan ye ni pedua no said ye Yankopon boy ni nyoma ne ade sanka ye adwuma na ene e de bibi e ban 10 because life na ya short sisi a ne yeko ti bibi anso ya 10 wo hwe video ya eda screen so ya enam se ye ba be kasa fa
a friend saying fibroid huna you be issue discretion kakra say image we no enche da anya homka enam say a pure surgery images intino so where live e Facebook and I say oh where live for some pet TV or multi TV decoder no so and I say YouTube on so where some pet TV and I was live for Power FM on Facebook live na images no yes raw say wodi be show team say enye ahomeka sa na ye to aso no na de pese ya kire ne say fibroid an kasa no de ene fibroid the 21st clinic pese o ye kama wote ase ne say fibroid nye muja da fibroid no eye nipadua no honam no bi a ewo awodie ni mu ena enyini buro so ena be ye te say fibroid nankasa no enye moja na abontoa da bi emoja ntimi mbontoa ma ne me dendenden wo hwe fibroid ya doctors ye yi omo ye obi surgery awayi emudududu dendenden ya etese de meka ne se watwa nantwinam da ho na wumia se ne ye den no anase se omo wa simfosu ne mpatam ye obi friends a amanbo won said your mind board da hono ma ye sibi ye ketekete anase wokote your mind from pala na ye den sa na fibroid dey etie so ye flesh na bi enti overgrowth of cells in the uterus and outside the uterus just say nipadua na kwa de nyini enna ya me ma simple analogy say nipa bia bubu wonsan whether say wonsan na wonan a on say wonsan na no say no de me de a kire eyisui use ana utimi de bread ni twa nam ni bi a moja ma na hwa ye fita every 28 days bia wa wudi di ye no average no nipa bia no 28 days bia no nipa dua no enyini cells na sesa nti ye skin ye ohoi e poda ne ho te se de wo de utimi kwa afum no wo se wo awro no honam gu no saa ne nipa dua na tie ye cells ye ni nkosua ye bibia no enyini se de ye tirinwi nyini no na ya yamfie ni hu cells ni nyini na dada ne ko na fofora basa enti tembia no na wunyini enti ye honam no so enyini saa be yamfie ni hu now se utwa saa wonsa no ano no e bia kokromoti no fita ni bia boys amna ba beda ho ana wonan na obubu anasa ha ye ne yakwa fom da no uzen kase wo wa utimi ye ho sam illegal surgery bi yin kase no case ne hu ai wonam anasa wonan na esi fom no to no saa nam na me kan bebre o hwa no nerves nim nti ana friends a wunya atenka wutwa kura na nti ma utimi twitwa koyi kase no o se wutwitwa na saa na tokuro bi abeda ho saa tokuro na me ka kire o se wudidi ye ana average human being bia no after 28 days ebe fele ayema na eho fele ye ma nwanwa se nka ade anka na eho abotokura efifi ama ho no mayema no edu ho no ma entra so ebe pepepe efiri okono hu se honam na nyini bio enti yourself so the side tie ni kosua ye ba bia ye moro ye den bibia no enyini eno enti yourself na ewo awodie ni mu no awodie no so ye te se enam awodie no ye nam ye honam enti sa cells ni ba bi wo hono ma etimi nyine bro so ebia anuane bia wudi ebia hormones be imbalances ene nyoma hodo bia medical etimi ede fibroid ba no nro nom ne ade sa emergency contraceptives no ne nyoma bebre ama no eno nom no etimi boa ma eturo bia na honam no akwa akonyina bro so sa na eno na se ekonyini na ebro so a na eye kese enti se de nka mechiro amu hu se de nka nka se wo wona mu a wutimi twa wonan na nka wuyi kase ni tokuro na ho no nka enyini no aba bedu ne level na nka eto aso na enyini nti wo se ho be pagya chen dada na ne mfefo na ho no sana fibroid tie nti fibroid na enye moja nti eye den eye flesh eye muscles eye honam eye nipa honam na bia no na abobo a wo hwe no video no so se doctors for no eyi obi dia den pa eno nti se fibroid no enye moja ade na ma kira mo wate ase kwan ya efa so a anaso pa mami nko de sei kwan be na oba enya emoja ewu a obu no bosome bia mo fan chem se me kasa no ho ente se bia no pay na udidi ni ade a ene se bosome bia no oba obetu nkosua
every 28 days biano oba betu nkosua every 21 days eko biano sorry 14 days ada obebu nsa ada obebu nsa day 1 no o de sada no beka ho no wa kan as one e bia na ye Saturday nti enne na mehu moja anim day din kan na ye one day no wochina Sunday ka ho a na akwa second day ekwa akosi the 14th day nti plus 2 or minus 2 that is 14 day no if you 12 day edekwa akosi 16 day no say finfin ono ye den abetu nkosua enti se wotu nkosua na sesatem na na ho kafo ehiem be ma ehiem na be ma no so ne nkwamwa ne bibia de da na akwan mu a wo se utimi nkosua no ene kogonti bana se be ma no se no kosia na edane ba na se sabre na wotu nkosua no be ma hu nsu ama me ka ho de a nkosua no be koto awudie nim ansa na nkosua no ba bedu awudie nim na awudie na ankasa be sekete endometrium awudie na ba be sekete nyina etwen se akwala ba be da so like we see or prepare grounds no for fertilization no nkosua no be ba no nti se nkosua na me ba sa kete na ese ni nyina no e wo se boaboa ni nyina no so awudie na ankasa na e de sa line ne bow e de ade na be se awudie no twen se nkosua no be ba nti se ko ba se nkosua na fertilization bi antiki pressure ena na de aye ne se awudie no nyina prepare no hu nyina clean no ho self na sa de na esem no nyina no aye den aboa no eno na ba abonten te se emoja endi se akwala nyanya anase onyandu ne mpempen so obu ne nsa awudie no ontun nkosua ye so hu ontun nkosua ye ena so ontun nkosua no so ade na awudie no kra no enye ready se be ebe sekete and until there's no way say obi a wonya enso ne sebo no betime bu ne sa because those two things no has to okay e wo sasa anyoma ni siansa na se anko ba ne se de nipadua hwehwe a etimi friends and menses na ba bonten eno ye one etoso bio se ko ba se nipa ni bu ne nsa na onu maduro esi nipadua no ho kwan se nipadua no emane ntunkosua kora ene ye friends family planning no nipadua no on person nipadua no be kwa akotunkosua bi ko akotunkosua yi eno na ekwa akoma se bi wa benya ne menses ni ade ana se okay nkosua no beto but fertilization no intimi take place because be man hu nsuo no ye di bibi kana ma na memre ntino entimi manyi nsema disade no so koba etimi mo ba nse so bu ne sa manti bia nkosua obeto ana awode no ne keta obese no as fertilization and take place ana be man na nhia na nka aboaboa no ababonten se we ne eno so ensi there is no way say obetimi anya ne menses no wabu ne sa nti obu ana ba be de so da nti e bia 3 months 6 months no mu ne sa because wanu maduro bi ana se bibi chemical bia konumu ama ne esi hu kwan ma nkosua no wonto ne ade nti ne basa entimi and prepare the grounds for even say menses betimi aden aba nti so bi ye family planning na de mikani so bi ye family plan na se ne menses na ma wuntimi nka enkyire nipa ne se moja ne de ebaaye na emom na mpie nti na eboaboa no ema na ye kese sa da bi ente sa because already no emoja na nkasa kra na na se endometrium na na se nkosua no kra wa ntumpo because of so wanu maduro nti no esisa anyoma no kwan enti no there is no way say emoja no kra buy in the first place and na wa ba be kase emoja ne buy na mpie nti na aboa no ama na ba be fibroid enti se wote ho na se keke a afei oba bete die nti a fibroid nessa 21st clinic says obi so o ma waduro na aduro a o ma wo no bleeding na o bleed che say fibroid ne nane ewo ye funu mu eno nti na e ma wo ye den o bleed sa enya no kresa ntisa because fibroid nessa no kwa be fa so abesa fibroid na ye say o hu ade e da screen so ya doctor fo ye fibroid we fibroid kese pa Sompana 3.1 fibroid kese pa we so yemu ade bia be ka so wonyem so na wonyem wo se sa ade we say no yem ida so be surgery edum pempen so say ya surgery na the best because eso pa eno nti edum pempen so say ya be surgery no the best ana so say the obetimi aye ne say
ye wondro bi ho no ma both herbal and then orthodox ye timi de ma wa shrinke fibroid nka kranka kasi bi shrinke a just say ehi anase kamwa edwom te said ye amine ball na me de example no e kire no amine ball no ball na ye no Ghana ha locally ya wo de hwefuma na ahuri no so de tu awie mu abonse na sa amine ball no emwa ebe na ne aye kete and this na fibroid no ye fa so den esa wo ne kuremu and this enko about 21st na me dada na me say wo fibroid ampa wo no madu no bleedi bo say e batwa so sa na say be deep na me say o e fibroid na e ahya ase aye nane na wutima yo de enya no kresa entisa na entimi so ensi sa da because that muscles na entimi nane e bia acid na be ye betimi ama nane de ya because e ade anu eden edin e muscles e honam na bia tinye ije say betimi anane ama na ye moja sa eti free na kwei no what is obi ka say fibroid no eye moja emma de bia na aboaboa no ama na ba be wi fibroid na yes nipa no onti apomuden ase ba onti nipadua na simple na ba bete eye apomuden ase we ye 21st na de san chechire we nyina de ma misconception and as a fallacies enwoma bia ya ka ama na be ye ho enso ade no so ntesa eno na nne na ye bobo so we ye 21st na de san chechire we ebro Mr. Mamumidi, Dr. Blessed ni Healing Point at the bro Saturdays bia over 20 radio stations and ye the bro any yetia lucky yes afan life Sompa TV it's baby I will be a wutie ya unya Sompa TV decoder no so no obetimi a rescan o mo scan decoder no o man scan a obehu Sompa TV no ho se ko ba se unya scan so a na hu Silver TV ho no ma eno a Sompa TV no ebi nso ho no ma baby ho no ma na station no ebi na ho ba obehu dot ho na se ho empty ebi wo ha na sa dot ne mu ba ko na Sompa TV no nam se Sompa TV na ba ye nche nti be take time ansa na appear eno nti no meme da bia no nkro pepepe obetimi a join ye affiliate radio stations ni na no na watimi etie no live na wanya pomudin mu nkyerɛkyerɛ soronko ebetimi ama wonso wo de abɔ ho ban wo de awe ho na wa mu obi amfa asokware andare o achichira amano anye because city pass 1 2 ni pedua se ayaresa pa de enya ade se obeti ase 21st clinic we branches bebre e Ghana ha you more than 15 branches Kumasi ye hwa overseas ye ben Alpha Radio hwa overseas ye ba so free mampon kwan no so asante mampon kwan so na e ba usi ubesi wo ye wotre nnuanu mu ba bi o moton nnua no tima market wo na wotra ya no wasi bo se dan kese green kese e wo hono ma e ben Alpha Radio ya esanso kra no e ben frames oil ba bi ebu petrol no ya ho 21st clinic wo Accra ye wo aswe no enan ene wo ho do me have do na wonim de bia na ye renovation ho nti ama ho che kakra ho nti ye be recommend say aya obekotema eye community 1 Roman church na chipe on community 1 no center ho na ankasa ba bia STC ne Zenith Bank wo no ne hwe anim ho na wo hu community 1 Roman church kase na wo community 1 no na chi ana obeba na 21st clinic ho Dr. Simon wo ho no ma one Mary nyina no omo twon den say yare bi e ha no de beba na yasa sanso na kaswa so open easy pa ayafa obom ekwan no so ana obom kwan no so baby a great lamte mills in school no ekwan no so nya afa sa kwan no so na se ubisa market junction na wusi wo hope obo say ECG office e wo nante kwan wo nante do ECG office no hwe anim ho 21st clinic wo se wa amfa obom road no so na se okopie market wo because market junctions na door so e be 4 kra na ho wan hwa e be ma wa bebre nti bomodi ase kaswa na so baby a obefa about 21st clinic kaswa branch no e se ofa obom road kwan so so ana amasa mai kwan bi na eda kaswa no yes a obom road kwan na so ofa so a no wasi o market junction obom se Adam Nana police post and as a police station kitwa bi e was a market junction we see ya ubuza police from kwan so mo nchiro ni ECG4 office na ombechiro udu ha we do 21st clinic na Dr. Castro etimi ahwo kama sanso na ye research center se ya resebi ekobe branch bi na eden na wo se yetimi ekabom na yetu ase se na be ya 21st enim nwu ase ya last stop the Sciatica Research and Treatment Center no American House East Legon ho no bibia by appointment contem brown tem professional way
na kyese bibia ekɔ hyew said you si pen no enti me penentem fo ni nyina no se wutimi egibre na wokɔ East Legon ho se na be ya obedi nkan frɛ na ma na de betu dwa no ne ya nhyehyɛ enti bedu na wo sister wa benya text message kra wo phone so time out be ba na doctor wo hwɛ nyina ansakra na wakɔ koduo professional way ne yetimi ahwɛ kama domain so said me kan yo heavy do building and I say Eco Bank branch na ben Vision 1 FM ewo St John's wono nachi and next no hon ma udu hwan hon se betimi ahwew go so ye ne Success FM edi animhwe ewo ahafo regional capital Success FM ewo market won abotan so ne hwe anim ho abosi eduadua nnua bi honom udu nnua na ase abuhu se dan na wo hono ba ko honom 21st kan dan a ho na go so ye wo debi so ne wo market na ase ho a fa nikanika no kwan no so ase ho udu ho a 21st connect ewo debiso ewo ho saa so na dwabo so radio rainbow ya wutie ye radio rainbow na chipe ana 21st connect ewo dwabo so Nkranza head office ye ne Presby Bank on Presby for cooperative credit union bi ho ye friend Presby Bank se na be ya wonyira no abrewa wonya bo Presby Bank obia de wobekọ ne hwe anim ho a ye wo Nkanagian Bank dan na mu dan no so ben Nkranza omu stadium ho 21st can head office na ho ne wo techiman se no ye wo GN Bank for a dan na mu e wa Agenkwan fam nchen ho a baby a police station wo free police station na wo ba ye dan no ansan wo du Agenkwan fam for dan no it is office sunyane kwan so na e ba techiman na otra first traffic light na no wasi bus stop wa 21st connect utwa kwan mu aye wo ho wenchi so ne wo kremo store edan na chi akronfo haye pa 2 weeks bi omu wi aye be still ye talibu enti kremo store dan na chi e o market wo ai akronfo wi aye pa na na so mo kububu ya sesa ye computers be still siatica de eguso aye sa say massaging bed da so ho and ye ndo no so da so ho doctor no so mo awia no enti still na e da so ewia CFM na wuti a o ba wanchi si run about no so nebusa say o pe kremo store o mechiro ofu my kwan no wonanti do wa kremo store da na chi na 21st click den e wo honom takrade ye wo fie kuma number 9 takrade fie kuma number 9 taxi station e load kwa anaji no sa taxi station ho na wo fie kuma number 9 no e ho a na 21st click ye wo se minja bi ntumu dia asema ba koforidua ye wo miani Afiema FM fufuro bi aba koforidua fe na Afiema FM ye ne na wo dan ba ko mu ene o green baby a nkane na asojafo canteen wo no aha wonya du koforidua na buza se fine na first na asojafo no mudidi no wonya du wa ne hwe ani mu behu saa abronsan red and white a ye ne Afiema FM ene other companies bebre wo mu udu ha na yes wo du 21st ni koforidua branch oko mu amutie oko FM enyina no obeba Nkoko park and I say Nkoko stadium when you do what ho atani ata Nkoko main stadium ni gate no stadium no mo ye ni main gate ni hwe ni mu ana 21st connect wo ye adwuma fidwada edi kosi memenda oboase takwa refi mu enti fa number no na frɛ branches ne doso na yentimi enhwɛ emboa oboase ye wo court junction court foforo no ne court junction hwa ne wo ti Okumasi road no so nti se wonya busa ba bia ne yedi asem ne junction na so du ho a na so du 21st kan ga wo boase takwa ye wo Roman stores no ne opposite Roman stores e wo takwa na e ba akopɛ e ben stadium no wonya du Roman stores ne opposite wo du 21st kan no me ma numbers mienu na watimi afrɛ na yare bia e haw fibroid ya yeka ho asem ya bra ne yenhwew se wanu maduro ya mama mem ne wanya osa bra na yenhwew na nya maman ene we sisimu nya maman ne cause sexual weakness ye wonyoma ahodo ho no ma cause sexual weakness empemu mreyo so wudi wani kosi amaman so obeyi wuye maman nyina wuye funum amaman no amo ba benya ye funum problem eno ntu hye so ya number ne 0540 311 311 0540 311 311 0540 311 311 0540 311 311 0540 311 311 ana fei
0546 616161 0546 616161 enche bia na yakwa ahoma no so na won so watimi afre misconception the doors number next week me promise mo meba eno de me sure say bedu hodom na PRO ene woyi me asim den na me hu ba bia me mpia kora so still yegu so ya yebo adwuma yankopon ya ado be ka ye ho a ye be fa bibi ti se pe avocado pe ye be chire mu amwa ba beti ase amanfo se bibidro se kidney eno ntino said ye enso bibidro for ye kase abrofudro se kidney na je say we no tit for tat e ba be chire mu no kura bi e won bia 21st clinic ye de be ma no kura sa etesa na entesa anasa ye business commercial war biana ana akwe beef biana so no kura say bibidro say kidney nenti aban so hospital aban na nkasa ye bibidro centers ya woko atonsu government hospital ho na ye hwe bibidro ho so woko tetekwahye ne friends e mampon center ho no ma bibidro aban na nkasa na training bibidro for mo sayare woko sunya ne government hospital all the regional hospital Ghana nyina aban na nkasa ye bibidro de sayare ti ade SA kidney nenti aban no so watu no wasimu a odi amanfo awusi asa na tie ana yankopon ya adoma e ba behwe no plus other misconceptions bebre ya yesunya e beboa ya ma ya pomuden anim de e fa pomuden yankase bia ye doctor nanso no se wunya sansemfo ye betimi aboa ama wate woni pedua na se bidin ka de number ne to dwa ansa na ye share dwumadi ya se ti number ne da TV screen so no Sompa TV mu wa konya se mbedi kan afre ansa na media tujama other radio stations na edin kan etimi afre nti frɛ number no wo screen so Facebook live da so obetimi afre na waba sanso na TV no Sompa TV obetimi afre number na beda screen so no na waba sanso na YouTube so Sompa TV 0551 931 931 0551 931 931 ana 0548 931 producer my say we ina 931 0551 931 0551 931 okay Anna 0548 931 hello. Yes, hello, good morning. Pacho odini baby akase free. Me taxi atonsu. Okay. By the didn't best one. Okay. Me pacho. I say me amo kanyina mase. By me wo halitosis problem ka. Halitosis. Oh, okay. Okay. Ye betimia. Me pacho mani san o uyo bi aya wo yem tatimu ana ayemtim. Debio. Ena me sure sa hunidie ba no asitwitwe ni ade na se de nyina ye ne saa na wo ye bia na meboa. Me pacho right. Yo. Ene dwumade ni bekwa wi anim de bia me wo fa halitosis no me de betu dwa na etimi aboa wai. Pacho odi ni ba bia akasa free. Hello, Pacho odi ni ba bia akasa free. Pacho wo line so. Ukasa wa chiri pa Sompa 93.1 Kolongo Odumase okay. Pacho ene obi ade DC. Pacho yo fa oditi na yanko. Pacho ni na na say ma me sha CNT ba me me question ni say me ko ye test na me me nya blockage of tube ma block. Okay. I think I'm me say no ni wo omo ka tell me so unless a surgery I think I'm better who say you were never be wo hono mo ana any problem na you can say facility be na I endorse one I diagnose you specifically say was one medical call I go hospital that's I can say I change sound okay and I'm a quarry no more say a normal scan but later on almost frame me almost catch him some black tech me track your scan guys x-ray okay the machine be rawas and then my baby track okay in the time I'm the coach doctor no catch him say
ye nyini ntama na ye kesi ada blocking mami tene enwo mate o de kwasweti na mema Sampana 3.1. Bacho we didn't be akase free. Bacho we didn't be akase free. Bacho ya frame we am akase free boss. Goso, okay. Bacho doctor, I use a throat ulcer. Minimum. Say ma kwa muro apro muro media hospital ahodo. This is a maybe store. I didn't that so. Even last week, I came to hospital to see me. Okay. Up to date. Now that's so. I think I said I didn't hear. Oh yeah. Matthias here. Bajo, what does you ADS actually? I just say ujai. Why? Bajo say. I just say ujai. I see today. I see today. Nti adie bi asichire to say why tea, why cocoa, water biscuit, water drink. So when Jaya enkoda make us say nura wanu me bia anya say bia ye na enya adwuma but say secret way wo de jai tum ne yen hwe the next 3 months that you be frɛ ha ya say dia dance ankompo a obenya improvement because sugar e cause inflammation ye cause inflammation ai sa hono to say the what ato edi be 3 days abose na e why say the sheshe nsu anasa say water say ye kuro bibisa no sugar cause sa den dada nti no o minimum ho ekuro no wo ho no mo sa no a wo say di sugar no de bia na inflammation ye den e wo ho pacho we din be bia o kasa free so edin dem ni beta kasa na man fuwa kana ai obi an fa de din te o china next week me ba am sim di beta pacho video bacha mi kasa free kwa okay Basho rapide hibunia me wife me no hono na sa complaints ogesa na say yen ya na emphasis na ne ban na so ni na yen ya okay me fe na me to woni na sense na me ni so na o say mu yen ya me bacho aya ne di nhye mu a o ka say eye ne ya sa basho hai okay say mo treat enam yare bi pen ebi na stubborn nem yare bi ba wa makwan mu umienu nyina mu mbashan nti me nye wo diagnosis dey bet metimi edime adwen abu se ebi anam yare na akoso UTI which is urinary tract infection say o yes sex o bete yaw ojonso so a o bete yaw nti say hospital corona no mo beko na maye lab bi assess su bio special adwunso mu lab ne ade na yentimi hu the actual bacteria cause sa na yentimi ya den emboa but say make us say bia woda so nom antibiotic a sabi oni pedua no because edu sampembe so yi na say woda so use antibiotic dey a oni pedua no ehu sorry mboa no ehu eduro na wode ba na akwan nti no onom a enhyeda anya adwuma sai yenti ne doctor ne den enni nkomo se nso beba 21st clinic nso a yebetimi ahwe na yetimi abo akwan so nko so pacha wodi ni baabi akasa free danso man okay pacha yetio hello pacha yetio Dr. Blessed additional alpai hey ya misha yeah me kata danso man okay one my yard the papa meteor our FM member that dia doc me pacho mi o mo na me yefuru ai kutu na bom 3.1 na ajai manuma drop break okay and secondly me space so me bopa okay no I do have my child drop so there so I child drop there okay me pacho yefuru me here ota di aduane eresa adana eresa wo yo bi apa aduane eresa eno ani emi o doc eno ani nyina bayire ne emu efi na ekwe de besere wo se obeye ne se aya nyanto boase na resa aduane no okay nyanto boase pa na resa aduane no se mo obi ho a wonim se obi ho a emo no nko na edi o but obom ba ku mienu na eko me didn't take them papa mesro ye hwe nwoma bi a itimi ya
eboa ekɔ so indigestion ase emma aduane yefuru no entimi nyama aduane ne ye eno bi ka ho nti omo resa aduane a omo nya abotren resa hwe me bro ni ka kire me se wo resa aduane a resa aduane na akosi se obo resa aduane na se sane kɔ omini mansa na wo apia na manakɔ enso emu bebre aya na yedi ho fo enti wo de na akɔ ade ya hawo de wo behwe ho ni ye na afei trasa ya anwumre bi akoda wo benom warm water so de obo ensu emu wo hye full cup memfa hwintumo wodi betuma na ya anka atwede anase bia bibisa ebetimi aboa time na so last one okay mpacho odin ba bia akasa free mpacho me kasa free ebuakwa mpacho yeti me frame ya okay mpacho se na ko hospital amaya ka sem no fibroid maybe ba me nem je me kase akwa kudru but do me for 3 weeks if 3 weeks come e boso me so me na men so so me ko da me be difficult time na me men so no e be da it me tell me anya me men so that was better 2 weeks me san e twa in the same hard okay okay Martin ti mama chire mu na on fibroid yo ma hudu ebre ye wode eto awodie ne mu inside na kase a etimi sai nyinsen no ana ye wode etimi to awodie na no pe ana ye wode awodie na chi eno de eno utimi ebetimi ada ho aye kase wode bewo bebre na ha esi wa wo ho kwana sai ha wo kwan bi so eno nti no ne wuken no e was scan na wo ye no ebi wo mo twero of course wo mo twero be bia wo nim nti se fibroid ankasa no etimi ma oblidi eno nti na se wo nom fibroid adro bi na se hu se oblidi na so ka se fibroid na e kontina ma oblidi a enya no kra because fibroid na bi ankasa etimi ma oblidi it is a disorderly obetimi oblidi atras be 1 month 3 month na no atwa ebetimi mo oblidi in between kakra hinti say na we see hu say there are other causes of bleeding so honum nti no one hwe ni ana fibroid nti ne dia ba behye but as there are other causes no ebia na no so na e by including cervical cancer ne ade ya ye ntam kese a ye pese ma nyina ya omotai etu hu ana mo nti no bomode ana ekọ hospital no ne yenhwe me wulu ni out bia enye other possible cause of bleeding a to say cervical cancer na no dia ya ema bleeding a na say fibroid na afa ye hu say doctor recommend say yenye surgery na mpre bebe no aya na mente ase fibroid ya e wo screen su ya ye yichire wi technician wo besan de ato so sa fibroid we say no ye nkonum aduro bia say e so ma ho kwan na ye surgery na edema e so ma ho kwan me ye nko ha ho say wo konum aduro bia this fibroid no there is no medicine I just a miracle this all miracle did ya nene no wafasa kwan so e wo so ma ho kwan ko fibroid bu na ye kese ama nipa no onam a no matter how I will see nam obi aka so wanyam that impempenso no and say commit with the best fibroid specialist or word draw a year fibroid na de kra no I would never recommend so we menu aba na me ra me ma me a me catch us we dey e wo say with me yes surgery no na we yes surgery we are no aye other alternative treatment account because on say fibroid me ka say honam na fifi tina na bu a ko fibroid na asan ba senye do no nom no ye surgery a ewuma na asan ba yes because ade na fifi honam na egusu ho nom enti wakotwa ade no so a wo ho a ebesan so a den aba enti wa ye wi no wa ye me hair drone treatment na kan na je say wo de nyina abawe yo we ye healing point ana ye de bro me da bia 9 am ana ye de bro Rainbow Radio 5 Winners FM FI Catch FM FI Sompa FM FI Niger FM 5, Asta FM 5, Fabia FM, Ashasar Mamumudi, Fabia FM Wonkranza FI, Eastern FM FI, Oko FM FI, Power FM FI, Connect FM FI, Dynamite FI, Sources FM, and so Eden FI, and stations are who do a face on Power Online, Power FM, Facebook, so FI Ninano, at the Mama for Mumunya BTA. 21st can this answer to the bro. Healing point there, baby, I share. You see, the Timisa, who are here, Emani. My main count about fallopian tube blockade now, my men of free Colongo Ekayano. I don't know, Ediano, me walk.
edum pempen so also ye aduro also ye aduro enu ntino ye wonro ba ku mienu bi ho no ma ye betimi aye abo abese agogo medical doctor na suggest ma solution na se wo ahoboa no ebeso a ye no ho a solution na wo hwe wo ba 21st ene ye de ma ho anso ene wo de ma na se wo ahoboa na betimi aye a ye no ho no ma na entimi embo ana afenso no ko ba hospital ba bia bibia mu no uye bibia wie ayaresa na wo so ana say ye surgery no ayo feedback na ya san fa koma doctor na fa koma doctor foforo wo yesa na wo ma yaresa na ye dia ma wankasa e ka bo no so be ye mo ana wo ma bibia na san kwhya ase foforo nti ye ade a aya na amanfo bebre no enti na me ka kire de ose woni na yeri hyiam sisi ana yere edwon so ana ote ya no doctor na wo hya ase na kono hwa na monto aso na ontu ase ma wo dane bebre a bibi wa na ese esa akora na different labs ni ade onimu history e so ofa ni nyina na akwakoye a whole long story ni nyina mu no 21st na gesa ya rebibri enya sciatica nko a ntina na membo sciatica so no fire number no na ye ho no ba na ye betimi ahwe ye beka kiro se ntimi nhwe wa ye beka kiro se ye 50-50 nso a ye beka kiro se na ye be ya nkoba se debi ye be phone lines na ya da pa daddy enukre chudo ne ye de ye adwuma across all over 15 branches in our number is 0540 311 311 0540 311 311 0540 311 311 0540 311 311 then right my birthday into enro mo be massage na you free uko baby na aju sika o de frɛ call center duma bi de bedine no and then so you free for massage omo mo ba nyina ya hinta se my birthday bia no yanji sika wo massage no into 50 cedis no de betu bottom na odo satu bottom a on say 50 cedis so enti enen so eto aso na mo adwada wonim na ba na so birthday ni ense ni bi we ye ne opa ndokwa eda wase yankubo ya adba next week ye besa so ehia ye chie obia stations ahodo amofa nyina no ye de yankupon ehira mo ma nyina no ye mam happy Mother's Day in advance. Munyina umaba 21st clinic say eba sciatica no every usisi mu kono a woto ase ho no ntina fa usrem ekosi wo na ase ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa woje ho ba bi enye enti 21st clinic wo mu na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mu de bibiduro so ho bibiduro ankasa e na besa o ya no masa de machine aka ho ya de bibiduro ka ho ni asa de wato machine so ya san ya o massage bi ye wi a treatment ye de awono amawo sciatica 21st clinic na ye expert a wotu ase Ghana ha ba bia wo mo ho wo oboase wo be ho 21st clinic wo oboase council quarters wo oboase court junction hwa ena kuma senso ahia wudru session so wo mo na nie dwaboso wo mo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert Ya boy, ya back, sumpa.